Uri haraya wahota gwiciria ruru ni rui no itikia kanorege. Ino ni barabara nene ya Thika Superhighway gatagati ga thukuru wa Kenyatta University na Kawasukari kuria mai ma muiyuro meguthererete na guthararia mihango ya ukui barabara-ini iyo kiroko kia umuthi. Ino nayo ni barabara ya Ruiru guthie Rwai hakuhi na tauni ya Kamakis kuria mihango ya ukui ikurugamite ceni kurumirira muiyuro wa mai uria guthereraga kuma mugunda-ini umwe mwena ucio na kuhinga barabara iyo no gucungirira mwaraho wa mai micii-ini ya andu mwena ucio. Mwena wa Mwiki hakuhi na stage ya Maji Mazuri andu kiheri mahonokire gikuo ciarira thutha wa ngari imwe ya matatu guthererio ni mai no gutire mundu ugurarire. Haha rori ino ethereretio niho matatu iyo nayo guthereretio mai maya magitiga muingi wa mwena na ahuri biacara magitara hathara ya mamilioni ma mbeca guku na ahuthiria njira ino aria mauma na ihenya magicungirirwo kuriha niguo makuo na mugongo niguo makirio. Uriro wa muiyuro uyu uma mwena wa Athi River kuria rui rwa Athi River ruihurire na gutherera iguru wa ndaraca undu uria utari wonekana na guthararia mihango ya ukui ndaraca-ini iyo kwa ihinda. Mimi ni mkaaji wa Athi River. Kusema kweli sijaiona kitu kama hii. Ni kama hii mvua imetoka sehemu nyingine ikafungulia ikaja huku. Haijanyesha hapa. Mvua imetoka Ngong. Imagine tumetoka huko saidi ya Ngong ikakuja hivi. Sasa hatuna otherwise. Tu wananipigia simu madereva wengine wako huko Kachoito hawaendi, wanasema mpaka wapelekewe chopa watoke na watoto. Serikali si tusaidie ilete at least hata kama ni chopa. Tauni-ini ya Juja wabici cia kaunti ya Kiambu itikuingirikaga kuona ikurigicĩirio ni ndemu nene ya mai undu uria uharaganirie uheani wa motungata ma muingi wabici-ini icio. Guku nakuo ni mwena wa Mathare o kaunti-ini ya Nairobi kuria nyumba yovaneirio ni mai na muingi ucungirwo ni kunyitanira niguo kwiyumia na muiyuro uyu kuonokia ciana na andu aria moima nyumba-ini ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.